Utvrdivši eksperimentalno glavne uzorke manjeg stepena korisnog dejstva njegovih turbina i pumpi, Tesla je ipak genijalno uočio mogućnost komercijalne primjene novog principa. U toku testova sa jednim kompresorom bez lopatica oktobra 1908. godine Tesla je tražio da se vrše izmjene rastojanja između diskova u kolu i između bočnih diskova i bočnih zidova kućišta. Analizirajući dobijene vrednosti pritisaka i brzine, primetio je da se pri smanjenju rastojanja zavisnost između ostvarenog momenta i brzine fluida, odnosno diskova, menja od kvadratne prema linearnoj. Kako je kasnije izjavio, odmah je shvatio važnost pronalaska za komercijalnu upotrebu u svrhu merenja. Ono što je Tesla otkrio bio je zapravo granični sloj. Čini se da Tesla nije znao za radove nemačkog fizičara i hidrodinamičara Ludviga Prandtla, koji je nešto ranije tu pojavu i objasnio teorijski. Ali Teslu u tom trenutku nisu interesovali teorijski doprinosi mehanici, već samo mogućnost praktičnog ostvarenja ideja. Od svih ideja i izuma u mašinstvu, primjena sila adehezije i viskoznosti u brzinomerima donela mu je najveći komercijalni uspeh. U periodu od 1916. godine do 1922. Tesla je dobio 5 patenata kojima je zaštitio originalni metod merenja brzine, protoka i frekvencije. I danas poznata kompanija Walton Watch iz Massachusettsa otkupila je 1916. godine pravo korišćenja patenta Teslinog brzinomera i isplatila mu znatne sume novca za korišćenje licence. Ovaj uređaj se ugrađivao u automobile serijske proizvodnje 20. godina 20. veka.